Swastiastu semeton tarang sami. Semeton janten. Sampun uning kewentenan budaya Bali. Sanenenten wenten telasnyane. Inggih, rainane mangkin iraga melali sinarengan melajah sejarah kesusastraan Bali sane mapaikatan ring kauripan iraga puniki. Semeton sareng sami, ngiring sarang-sarang ke Museum Bali. Bih, iraga sampun rauh ring Museum Bali nih. Nah, ring rauh dari iki sarang sami sampun boleh akeh peninggalan warisan budaya leluhur Bali nyane. Rauh tekan informasi ring aksara lontar. Sane kauningan ring pinah. Sanerien dan lontar kaanggo pengganti alat penulisan kaangge muningayan kewentenan sadi sampun ditang. Sanerien nyurat nganggo kertas kayu dari kertas sekali mangkin. Kesusastraan lontar medue pengaruh ageng ring pewarisan kebudayaan. Inggih ngiringang sastra Bali nenten wantah nyimpan sejarah. Nanging ngundingayang kewentenan budaya Bali turun temurun. Lianan ring nike kaangga lontar nyinayang ketahanan budaya Bali antuk kewentenan lan teknologi. Sekali generasi muda ngiring irage dados pelopor ngelestariang sastra, bahasa, lan aksara Bali. Sampunang lali, pelestarian budaya boya artine masahang ring perkembangan zaman. Sebalikipun, irage nyisiang nilai tradisional ring inovasi lan teknologi modern. Sumangkeman mantuk ring sejarah, boya kewajiban manten nanging taler investasi anggenin capang SDM lan kelanturan budaya Bali nih. Ring kewentenan iragane ring museum niki ngiring ngambil pamikarsa lan inspirasi saking warisan budaya iragane. Wih, becek pisan ge. Iraga poleh ning capang SDM warga lan ngelestarian budaya Bali. Dumugi beling puniki, semoga menginspirasi semeton sareng sami nggih. Ngiring memargi sarang aksara, Ngewangun bahasa, Ngukirin capin, pesugihan budaya Bali, kesuksesan iragane. Jantos kecudung Bali semeton. Om Santi Santi Santi.